ko fuɗɗorta taw ko jarnugo gouvernement jegadi e gouvernement ji ko jaɓi ngal dental waɗe laɓe par ce que ɗo hannde laɓe no mari keeri leydi sénégal e leydi maali si ngal dental waɗi ɗo koray ɗo yaɓɓinde ensuite ko teddungal waɗana ngal o maintenant ko yiitidana ɗo koyo technicien ɓe men ɓen e hooreɓe préfecture ji wonɗi frontiére ɗi sénégal maali e lagine kañum e gouverneur ɓe ɗiɗo wonɓe ka keeri koye ɓe halduɓe fotta e hunde wotere holno raɗortoɗen ebola donc si allah newni ɗum ɗo waɗi laɓe hannde ɓen ɗon fof no timmi ɗo e ay wallitotoɓe en ɓen no seeni tawde nde ngal dental wono OMS wono PAM wono NFPA wono ACF walla ɗen ɗo ka nder salle ɗo hannde si ɓeɗo fof ñermindiri ɓe sensi e haqqilla ɓe fof ɓe janggani hunde wotere no gasa ko pellet ɓe ƴetti pee no gasa e landida e ebola e gal e haray ko toɓɓe honde ɓurete tintiŋede ngal ɗum toɓɓere ko toɓɓere wotere tigi tigi o ko pee ƴettete fiita ebola layu fi yo ebola hattu ko hatti ɗum ko hatti ɗum kadi ɓula puisque kaka men ɗo ɓuri jottade donc koɓe yewtidenayi fi kala ƴetta ɓeya ka keeri hara feƴƴade ɗo kono ka woni ɗo kadi mula mi weltanike o barka ma